Ogo kamu Emio. Pak juga. Dia. Ya. Kalau dia kali dia. Slow man yo. Pemagaman di kekayungan di dan gua. Cocok kan dia? Cocok, kita ngunci ya bang. Nanti sekalian ini parkirnya. Parkir rapi. Parkir bang. Ini parkir ke sih ya. Ini kartis nih loh. Kau apa kok? Jadi kini, bayar. Ya ada main kia aku sini. Ya bayar, baik. Siapa? Ya kalau nanti sakan dibayar aja nanti. Lagi sih kamu ngopong di jam mau turun takut di jam. Main dah sini nak bayar semua. Jadi bayar kan. Ayo benar kamu mandi pai. Kita benar. Yo mandi pai, mandi pai. Oh ya, awas ya motor yo. Yan anjung na nyari Tuhan ko do. Kebiyaya lah nyari sa anjung kam na. Bangani na yun. Onje. Ano. Bang, ha? Udi wang pengunjung mo mga kabayan ko bago kan sis motor. Jadi apa? Gelang ni dulu bukti. Di pa mana? Lagi mandi Dudi. Mandi, apa dia? Bos, Udi jangan mana Udi? Di pa mana? Udi, lagi mandi Udi. Enggak Udi. Di pa jangan mana? Udi bang, yang mana yang keluar di mandi? Si Pak, keluar di kita. Tunggu pemotor dulu. Mana parkir? Maga, tunggu pemotor. Jangan ada pos parkir. Biar ada urusan pos semuanya. Woi. Cerita ketuaan ya. Jangan. Apa Kang? Apa cerita ketua kemana parkir? Emang nuwan ng bapak ketua ko hindi sa kanya taman wisata pandai. Hadin sa pa mabayar. Ano pa ito timang mabayar? Kapag mabayar mo nagpacerita na. Emang bayar mandiri ka? Hindi po mabayar, kinapag mabayar. Eh yun ka magamandili nakaparkir. Kami yang jabat. Ito po ni mamamandok nila. Iyo kita na mamamandok. Cuma hindi ko patur kambiga. Parkir kaya. Ulihane mama mandok ikuti aga mandi dua mios ne. Mituti gao cawa ko mama. Ya iyo pinamansok na mo. Nemo na kamsag jaga. Wat ko parkir mo na iyo tayo kerja. Bisa kalau sa kaning taman. Ipan kado ko parkir ko yun. Jadi kita kasih. Ado ko parkir ko motor di no. Ado ko titip ko. Yung parkir motor daw ko ko magabaya. Ya bayar ko do. Bayar. Kamu mak bayar. Biar ni mama mandok mak bayar. Mandi dia mabaya gratis mandi. Ya ki mandi. Parkir ka bayar mo Ki mandi gratis lama uai hindi kan uai. Hindi kita nga masuk parkir bayar. Pasti bayar mak. Pasti bayar. Ya paham pasti bayar kan. Aki motor kita mo lagi takut Dudi. Yung kita wajib na kan sampai parkir mo kabayan, dijahat-jahat na ketua ayo. Ya iya mana ngajak mena. Itu kan ngayon magabaya. Iya ngajak mena ya nyawa aku ngilu duit mena kan aku parkir. Ya paham aja no parkir. Meron makan, mengampai lahap. Sampai bayar. Mulang na bayar. Basta ka na. Bayar si kampat ko. Oh, benar sa bayar kami sa mga mandipay. Sa di sa taman, tong wisata. Oh, ayo benar kerja cerita ko jama. Tantan jak Putiwi, jak Umbah, jak Lumbayan ya. Jak Padang Dudi kan masih dua Indonesia. Buat mana menukar ako. ya. Magkukot nila lagi kuti kuko na jamat. Oh, ayo benar ke bayar. Awas mo bayar.
Ya, parkir naman. Dok, kuah memang dok. Kuan parkir naman. Kamu sedih sekali ya. Lagi na kata. Dulu tuh doyok. Ikaw sing natulog dito ko din. Na. Hindi mo na yung bang mandi tanong wa di ba? Mau dia pitang wa. Di ba? Dia. Oi, oi. Ay, bakit wag kabayang na. Pinakutang-tutang minggu dino kabur kita wal. Ilas tua kabur. Kanya no ko hawawe dino di maningis. Ay, dalam mun ga ada sa tua. Maningis. Aga kupi ko kada duit na duti, bener tak sana. Iya, tangwa anje kan. Aduh. Ini bang bahkan. No. Bisa tulmuti. Ay, sehingga niya mapanidurmuti na singal tangkuhan niya na magbaya. Hindi sa upahan sa akin ni pangawa. Iyo, niya kan mapanewugos. Sehingga tangkuhan sa baya. Niya sa kasukasiyan aja. Hindi ko sa kanang. Maganda na asa mo kaliap. Kasi kaliap kayo mo. Ito, Yalan mo Ben. Hindi sila nang Wait, tengis, ano yun na? Tengis. Api cawarin na Kini, ano yun na, api. Kini. Kaya, ako ano yung doon na? Kung nunggu na ito. Pak, bergini. Majang pay. Pak, silaw na. Yes, nangon dyan na sa kabayak la. Hani benoga wo, hani tiyan kuwasa. Akato ka kini ka din sa bang duit. Ano yan, gisa banogawo na kuti niya katubangan na. Ay, lamun gaan na sing kuwas, cawago kuwas sa kabayak. Saya nakang na kayo. Lagi na ba? Ya. Si Kambayak parkir di sa fungsine. Bakit kebersihan wainios kebersihan. Uli sa kanan ikan lagi timba, baka tiba-tiba ano gagawin nasa kana, giganta sa kanu jadi wisata. Jadi fungsine duit abah 5.000 na sila bakit ngabayak dan kerja kebersihan. Gimana libat warga-warga kan supaya uang kegiatan di wainios sendiri ba. Lain punya nakuti duit preman lain ba. Nona ako na bayak ako din man bayak man mabangi kam. Gila kami isawalan kami si terjadi siya. Kani ko Jawa, amunya pernah terjadi jamu Nama terjadi jaja ma punya pengawas. Allah ko mo na duit na ginaman. Dodok ko na gino. Ade. Allah ko mo. Ano sini na nagjawa ko tumira kisa. Ako duit na. Kado tikono ko siya. Jadi ketine Wai mios ni sa kado dikelola Kado dikelola masyarakat Gunung Batu. Jadi kamu pekerjakan warga sekitar supaya buat SDM. Pandai bah SDM? Apa SDM sa? Sumber daya. Sumber duit masuk. Sumber duit masuk kono. Ya. Aku di SDM api ini kan tumbay di SDM ini kan sumber daya manusia. Nah, ini wai mios di SDM sa sumber duit masuk, Pak. Jadi sing lola di janji lain nak pribadi kan ayo. Kam jama masyarakat warga. Jadi jama-jama ngasil ko dinonis medo dagang acuk dagang. Cuman bang di zaman lokasi ni baka dengan ios uai nge senian man di nomor Coba ke camping. Kapag meno ada Meno. Tacu. Aku kapan kapan galan Tapi engo na ba? Di camping bayak
Kuai gratis agak sebutkan mau minum ba. Jadi bayar na maksudnya bang pakanya ba. Bayar jilen harga di kani ko kantung neta nenggala. Nah, jadi pakai kebersihan, pakai keamanan, keindahan. Ayo pakai ngerawat kuta-kuta, pasang ke kumbang-kumbang ya itu kecil. Bapak sana Dinas Pariwisata Sabta Pesona. Oh iya, terima kasih. Jadi salah satu di Dijani si Kadu kuhu di Dinas Dinas Pariwisata Pariwisata Kemilau Pesawaran. Pesawaran. Launa berarti Jadi pesan saya bang, Ya. nanti bayar kalau bang parkir salah bang. Ya kita. Oh, aku seguna kata bayar saya kira boleh jenuh. Jadi kamu ngetuk, kir hane. Tidak boleh asa paham lah. Masa lagu lamanya apa? untung gawanya ngerenyin ketua, kita punya ketua yang kabur ketua aja. Jadi yang bayar kau dulu nyaris konban. Selamat kamu. Niko pengusaha kakak buah kita. Kebayak banget. Aduh manom. Ya tuh, Udah tunggu aja cawanya parkir Ya tuh. Uli sinunggu jangan wisata bisa harusnya ramah. Iya kan nihan. Kayak kunangun gaya nih nasa. Kelajuan ngani cabinu nih. Oh ya, yo kadu kita man karena kini ke parkiran man. Jadi kita. Aduh. Lap-lap tuan. Nah, singut Ayo, makasih kita. Kompak ya. Kalau kamu kepada sehat yo dan juga wisata Amin, Mios nih. amin. Kami Amin. sihatong. Amin. Yo, hati-hati bang yo. Ya, makasih bang.